Očajna. Stvarno loše. Zašto? A što je čisto? Što je vred? Neka političari malo neka se zainteresiraju za Ludjevo. Oni ga glasaju i treba da se zainteresiraju. Krajnje nevredno je. Katastrofa je, đubre ima koliko sakate. Katastrofalno. Zašto? Prašate gi opštinari. Ne, čisto. Što mislite što treba se napraviti? Treba se čisti. Mnogo čisto. To se vidi kako je čisto. Što mislite što treba se napraviti? Šta treba se napraviti? Treba da ima neko to da čisti. Ili komuna ili to, nešto mora da se čisti. Mnogo dobra. Ima li mnogo đubre Ne po ulici? gledaš đubre svekade po ulici, ne? За никаде се. Zašto? Kako je? Ima li đubre? Колку сакаш, џубре со тоне, со шлепери го гледате и вие исто тако. Što treba se napraviti? Па народ треба се најде чаре, најде се знае. Депонија надвор од градот. Сегде во сите други градови и во Републикава, па и надвор од другите држави така е.